Potraga za dvogodišnjom Dunjom Marković iz Uba i dalje traje, a sada se pojavio snimak sigurnosnih kamera koji prikazuje trenutke pre njenog nestanka. Kako saznajemo, na snimku dugom 3,5 minuta vidi se devojčica kako hoda iza porodične kuće, obučena u svetlu garderobu. Šta se vidi na snimku? Na početku snimka Dunja se kreće prema mestu gdje je okačen veš. Sporije hoda, kao da prelazi preko prepreka, a u jednom trenutku pada, zatim ustaje i nastavlja dalje. Nakon tačno 1 minuta, devojčica nastavlja da ide prema livadi. Posljednji put se vidi ukupno 60 sekundi, pre nego što njen lik nestane iz kadra kamere, dok šiblje remeti prikaz. 20 sekundi kasnije, na snimku se pojavljuju dvojica dečaka koji se kreću u pravcu Poljane, nedaleko od mesta gdje je Dunja posljednji put viđena. Njihovo svedočenje moglo bi biti ključno za dalju istragu, a policija će ih detaljno ispitati o tome da li su vidjeli Dunju i šta se dalje dogodilo. Teški uslovi pretrage terena. Potraga je otežana zbog gustog rastinja i nepregledne poljane iza kuće. Reporter sa lica mesta prenosi da je vidljivost dodatno smanjena zbog mraka, a da se kraj poljane ne može jasno vidjeti golim okom. Apeli građana i porodice. Komšije porodice Marković u strahu su za devojčicinu sudbinu i mole se za njeno bezbedno pronalaženje. Molimo Boga samo da je živa i zdrava, samo da nije oteta. Čuli smo da je teren pretražen, ali da nisu pronađeni nikakvi tragovi, rekao je jedan od meštana. Policija nastavlja potragu, a svi građani koji imaju bilo kakve informacije o nestanku Dunje Marković pozivaju se da odmah kontaktiraju policiju na broj 192 ili posete sajt Pronađi me.